endless possibilities. Anopaye mo bia akwaba eba Coastal TV morning mix dwumedie so and Wednesday 25th of March 2026 abrofo say good morning na French for ebe kan say bonjour na uko mikro munzima you say ahio sejufo so ka the same thing ahio na asantifo beka say mo bia achi na fantifo say mema homa achi. I hope some kind ye. And no baby bia owo kasa bia oka ye mo bibia achi esanso e mo bibia akwaba about Coastal TV so anope ye ni age se ye ba beto wo nkwam ne ahoden mu e beda otufo nyankopon ase e de aseda e be ma Allah se wa hwe so ama ade papa bi achi enkwa e wo ye mu na atachemade abodwem nkwa ade ono nkwa ne ye de aseda ede ebema no anope se na medi nkankan ye ni agese ya betna wo screen so na ye de dwumadi esronko sei ye de ebrew wunni ho a yenso ye ni ho enti e be share se afi na watwea ben wo TV no a ye Coastal TV digital channel near 514 oko Facebook any YouTube so a oko Facebook now type Coastal TV Cape Coastal obehu ye ewo ho na oko YouTube so now type Coastal TV a eno so obehu ye wo ho na bibia no pay ye wo ede ma wo no onso onsaka wo chefa ma menka wo so se fra wadamfo nua bi na onsaka link no so a obe share obe like comment na ye nyina ye interact na say ye ndi ye ho nkomo fe anopay abofo bi na asoyasen ama morning mix dwumedie Wednesday edition no ye de ebro ne senti na ye de aseda ebema National Petroleum Authority NPA omosime kan che say gas ne de ebeboa e fast na sanso e convenient nti say we use a life be so much easy nti bomodia na use gas ye sanso de aseda ne biemu so ebema Nesto Ventures enkrato a omde ma wono eye tiawa omo say opese wo siesie wo fie man ye fe from bulbs ekopem cylinders gas cookers blenders fridges ni nyina air fryers bibia bo for ni echemu ewo Nesto Ventures na kwaje wo de fefefe na bibia nya kama emfa mawo ye de aseda de bi nso ebema diesel gift shop actually bia o hwehwe e de ama wadamfo bi o boss bi wunua bi no dofo bi no bomode na fa wani echemu e wo diesel na obesiesie na twa no yopo e de ama asena ne bi nso enkoma Solace Bar and Restaurant almost a journey be our pay in so be our panum and nan papa be our pare atmosphere and so very serene when you become a hoya come upon to know say what do we need a chim was Solisa
ore hu de biada na say on regret de biada ntifo ani hyem wo ho na akopa aduane biada so omo home deliveries uti ofie na wo pesa wo frɛ ema omo de aduane ebrewa eno nso so ombe ya ma fefefe kama abafo na no pay ye de asida ebe mo mo se o maso ya sen ye the morning mix Jumedi Wednesday edition is also a women's special edition ye de bro nzino maka ne sa no na bomade am wa fidie no enda ha nko ba bia o unya change channel no pe wa messy a lot of things nyema bebre na wo be messy nti bomade am wa fidie no enko so a enda ha sei midino ede Afiba Essien anope mene Mama V Anopa mi ni Mama V na ewo efia say ya ye de morning mix dwumedie no ye de bro mama nko Mama V ho owo nsem bi a wa package ne nice o pesa no pay o de maye ye nti ansa na ya to aso and pay today's motivation Zayeze mo aso nkran na izetu anamon wo anapay 25th March. Every difficult situation carries a hidden good. Even a stopped clock is right twice a day. Stay positive in life. God always knows what is best for you. Every difficult situation carries a hidden good. Even a stopped clock is right twice a day. Stay positive in life. God always knows what is best for you. God always knows what is best for you. Okay. Until when me chemwa. No say asembia situation bia obekomu a eche wa adwen say eye dindindin a wonhu baby a wonfa wo life cry emfa no. Bibia no positive kakra wo because even watch and I say a demo clock cry na e movie biom na ejai no. At least 24 hours needs me but twice a day. So clock needs me but twice a day in 24 hours. Let's just say situation be no bibi kakra wo ho a positive. Anya ni nyina na be negative. Nemom no ni nyina no man wo adwum se Nyankopon enim ne ye na wo ye manema. Se o ma de pan o ma oduane ni o ma de papa enchew. Se situation na wo kom no ebro so sen wa o ma situation no emba wo so. Situation be a wo kom no it means that Nyankopon nim se ubetimi aso ano ubetimi akom na wo kom so na se ufi mu fi ankonim de ebe ye wo dia. Eno nti na o ma situation no ebeto. Amen. Amen. Ayaze. Ti anopa motivational Mama V owo maye eno no yin na yemfa nto ye kotokoma na say ye kotojum baby ebeju bia na situation no ebe ye den na utwe wani kra unhu oboafo bia no kan hu say sa situation na no Nyankopon de ma because wa ho den ebetumi enti no de ma nti embro so menka say we die there be embro so Nyankopon measure our strength wa ho den na o de ma Nyankopon nim ye enso na oye manema sa na tie pepepe anope ya sha onkran ya wie no na che say kase ebo 1 2 3 4 bi e wo ho a ya hehya ye pese ye de esto so e de ma wo na maka say unya yi wa fidie no efri ha pe ne ye wo ma wo nyina no ebe show e ba ne sanso ana emwa nti bomodi ama wa fidie no enkoso anda Coastal TV digital channel 514 Facebook ene YouTube nyina na ye nche kase ebo anope ye wo e de ma wo na kase ebo na poso bi no ene se Love Ghana Festival Jumedi Stronko kra sofo ne asori akodo bebe akom ho abom se omo ba be ye 26th nyampo china Love Ghana Festival no ma ye ho press conference Stronko kra nti no ni epie mu ho anasa ne asofo yi kan bia no ye bekọ ne de emu nche mu de abramo ye fi ho so a Coastal TV enra ye de yankasa ye ni kwatwa mansan ye kwhwe enima bia na ekoso ewo Pedu meche traffic lights na step because Pedu junction na report aye wo no anope ye bebo ama nso wahu ne ekọ na community connect
wokɔ obi man so so wokɔ na akɔkyea asase wura ne senti no ye de yeni akyire mu ɛwɔ kwapro nananom ahemfie enti no amane ebo bi ɛwɔ hɔ no so ɛno so ye besane mu ama wahunye ɛkɔ enti na me sure sɛ for wafidie no enko so anaha na eni ye endi nkita ho bia ye wɔ no anopen maka ne sa no na mesrɛ sɛ wobɛgye na watie kasebo no emu enchemu na meka Love Ghana Festival eye afahye sonko bi meka ne sɛ nhyiemudie afahye ye a Christian for nhyiemudie afahye bi a omode ba ba hyehyɛ so na we no eye asofo ahodo ansori ahodo bi na aka omo ho abom sɛ omode ba be bodwa na sɛ omo ba be bodwa aye osom sonko fefefe na no omato ne din sɛ Love Ghana Conference enrada omo ye press conference bi ewo Cape Coast ha say na Cape Coast ha no ye nsentwefo ekopie mu ho ye ne mpanyimfo ne asofo binom enkanka Bishop Samuel Sultan a oye leader ema Saukoi ye ne no atwetwe nkomo ema ne boy nchemu efa dwumadi omo pese omudi na botaya etaya kire no oka kire Coastal TV wa boboaze ewo igwe na zo ye nyije wo mi de wo bae no wo chima Ghana nyina na wo fa Cape Coast de onye bia ozikan a wo pede wozi de midwume ansana wako kaswa na kumase nyinara nti no chede Cape Coast ne yezikan ewo aze nyina mu enda no ye kohu mpanyimfu bebre police panyina ohwe fimfinu mantom nyinara no ye kohu mayor oye George Atta no so ye na atwetwe nkomo ye kehia nana osabar makosi Atta na nimpanyimfo mo nyinara no warba nti zayer kan de igweman ye nyaza oye wo ma ye nyina ye mbombozan na ye ntutu Amerika na ye nkehye park wo ma dwumedzin no mu ayeduru na zayer kan bi onye de dwumedzi na wie yi kra no igweman ye besan yesom osande aza wofra na afahye no ana festival no ye ne yetase nti se yesom a megizi do obaye mboa amagana meni nyina woma yenye pempem som na he nyina ye mboa de medwumezi ma enuanumi wane bre enyakwa de we to kwanfi amanaze na worboboa emeyezi de medwumei zayer kan ye de se ye Kristo nyinkote za onu twemika na bra park no do bomwaze na bra asoro ni nyinara yeto nsa from one se wa asoro oso ana oso no ende ye ebro foforo dzemahen do de yetum yehia na yetwetwe dam nkomo no na agrizi na obabado no ofata wanyi onyeza wakachiro no koro wo mi de ebohu de Christopher ana Jezefon ye wo talent ahro a yedzizi dwuma bada aya na ye jejem ibi wom kra yesuro de yedzi yegmo wa asoro no mu a ombo hen no sisiara na adoma chezi biara e wo no ye besra de bra na wo so bohwe enuanu mosi was a bicycle zizi dwuma enwu ebia wo so kra ride moto bra na behwe ebia eto nwom bia itum ye bribi surunku bi nti ye besra da mebri na ye pede yedze wa adoma chezi na nyankopon zemo no yedzi yedwuma asofo no awo gwe ni nyina wa ye ready de warba osofo payin te de Bishop Andam odano zanzanzin meyere dwumai Bishop Atabafo oye Anglican so payin local council of churches Cape Coast Metro amina mete nature na ye yinri de medwuma no ye wo asofo ahoro bebre ewo Cape Coast a chede wodu won wa hye dwumadi mu Church of Pentecost Assemblies Liberation Church enyeza okeka ho Evangelical Methodist nyeza asoro ahoro asofo no wa ha bebre ewo nda dwumadi mu so obobon wazina nche wonyu abaje metumanyu amu Apostle Dr. Markins otene yefimfina zanzan obonyi na chirdom Prophet Kwam no so owaha chede asofo no doso yes osofo entries no so odemedwumezi mu oye Dr. Ahene no so odemedwumemu se yebobozin na odoso nti yebesre de iye nyinara iye nti na enuanum wetukwan wofi iwiaze amana ahoro nyina waba nti se yamba park no da
no chede yezu hon hwambo na mosi po ya kanfo ye ne park no ye za mo hwan de eho na wo start zika no ball nyemu bebre yenyim nti no egwei oye biebia odimu ewo Ghana abekosem nti dem dwumadi chede asofo ne won wa ahyem nti wo sofo ereba na wankese nti owo za no ode bomozina na etwem kanaba yesranwan wo mehe nyinara yemfe enyije ene do yemfo nso dem dwumadi mu dwumazin reshase oye 26th na yeze kowie oye kosida no nti de biaran ye wo park no do a ye redzi dwuma enwom to bokodo agro ahro bokodo inhira na adom yamesam kakra so bafufam a no mu ye hum ye a ofata de ebra ne bete bi nyame inhira wan igwaiman nyame inhira wan mayema nzama nyapa mayema nzama emparian yamwambazan all the media people no so ye catch on the wombra one for one machines one for moboa emadwumazin onkodo all the media houses in Wesum meche radio edwuma ahro television ahro ocean 1 for wo ha yentum mubo won nyina anwozin but enda edwumazi ayeridi chede ya yinwo nyina na yinwo ridi nti ya basre gwaman wonwazan wontu anamwan na wombra nyaminhira won nyina amen. And Bishop Samuel Salton and would say or de nsembi eto nsentro for enimno na ye fi ho na ye call Pedu Junction dodo na enim Pedu Junction no enim say ho no ye bibia baby e describing say a very busy area busy esan say highway no traffic lights no ho na wo and Pedu station eye Takrade Cape Coast Takrade station e wo ho o kwa Accra nso a obenya car wo ho na no because of Saadi ntino ama eho no very busy pa odu ho a dom wo ho nipa dom wo ho bi didwa bi yese bi faka bi yese ni nyina ekoso wo ho na Coastal TV ye de ani ato form ehu se station kese na wo ho na omafo bebre edi omu dwuma wo ho no kamia se wo hwe Total Filling Station ani station no edi nhwanim na Nkrofo binum akwaye bibi e fen say second station e wo ho na second station san say e ho na ebinum elodi e ko Accra ebinum so de ho aye parking lot ache so mo park o mo car esi ho we nyina ye niam bi a enhyada moa timamufo nempo adriverfo aye adwuma wo ho no e ba no security a enhyada emfa kwan so yie ne sense no Coastal TV ye de ni ehyemu wo ho na ye adwen say ene yentwem be mpanyimfo enkanka station master owo ho na yemmisa no ina adwen hwe na yenhwe ekwan a yenyina yebefa so na saa ohawi yaso ano na nkwankofa antorenkyem bia amfamba enisi anra yeko Pedu Junction ye station master chairman Lee akotwetwe nkomo ami chairman mo Pedu Junction Uncle Lee and mete for wuti na wona wo hwe me je waze da wasu nya botal na kuma pa na wunti mayana kan yo penny na Coastal TV ye hu say even though Pedu ye wo main station e wo ho de nanso ye hwe Total ho na utimu say other cars nso akwakoye something like a different station and so e wo ho nchemu bi wo ha betim dia ma ya hwefo yeah station na wo our filling station or your cooperative but I don't know my you to me load when you there you were inside the passengers no if you was all a pentem or lay them no you there obijina ha na offer car but then so end of the day ni ye income oba na the end of the month ni this kebo municipal na no abente na for car crew mijina ha no one wo pentem no one for the car no nko nti onyaja chede yeze cars yeze bugwa ha o chede ho ya ye station na ye station wo ho but the move floating cars na wo fi takrade woban mo wo ye no ye yan senyenye ne so ye wo ha nti mo bi sisi wo ha no nye because iyi pe de opay yi hu wo ha dam nam no nti mi street itumi you control one papa that's why ma chairman na matina ha na mo hwe mo okodo yeah okay nti arika there security
very strong. Yeah. Sweeping cars. Yes. No. We don't one person because so what we bought do ha. And we there hey double lane. It is at the created for no whatever. And one pede. What we break. Asemi pi baba. Into what mama miss critics no. Kali biala on your hakala no. Ukraine off. Moka ayana car negates na. I will pentam no buffalo. Senum concession ya. Before the car no ko. That's why. So baby me yeah. Say sanka security men now omubejina ho no masha say sweeping cars ni engina ho. It means that say sweeping car no engina passenger nankasa na open ntama ko ni baby. Only option be asa anko be station after car. Very good. But say na mode another car eba be see ho say okay ni pa ko na open ntama no o ma me. Let me tell you one thing. Passengers no mo yin there. Would ha eno what peda wusan ya catch one no you inside that what's wrong ko what straight road no into I there we be send total ha so we be send total ha so we make sure that we will be a benefit to ha we be a hypocrite na dey bien but then you see because end of the month no government him anya na this communist ba nti anya ni inte nti bu dem wo boys wo ha ugu cars one hey to Carlin ya dem hey very clear why itum that e be hu that hey very clear mo boys wo ye adwuma wo clear cars na dey won so loading boys no so wo ye wo adwuma fine nti me problem okay see I never go so me pese ye clear no and ni say on say ekwan no ho no ye ni baby a yes specifically for pedestrians or more mutwetwa mu okwan no so mbefa we need there's nothing like an overheading for pedestrians ebetimi afa ho nti baby a was say nkofo efa no ehwan so na cars no apark no before Abraham no and you was time station ba na nkofo obutwe ba kokroma wo style wo di twemko mama kana atma sa nti yen station nti ni bi ru twema akọ ukroma na de olu twema ba abra onu ntumu ntwem oye de ehwe aha na ha kali bi alamba na etwu oye simple as that yeah okay but what about cars now parking in the meantime now more loading there is a filling station close by ma kali bi ala yiwa cars wo hon adada wa aboto fu na bia wo be ye wo maintenance na me kali bi ala mulod no ha office station eno oba station master eno ofra car mo oba yi cars bia ya park no ho ya no they be dey acho wo no ma dey awodam no or dey ya fro wo inside there awo no wedo fi wona bra nti car bia la osuwan ana makan sa street na ya tight je person ina praje afui enja wo no hu ni ye wa hakura oh terrible ya kwetie wana mo hu ya wo efi ha so on one wo fi personal wo bra yen passengers na nempo yes mo for the menu ndi edami we be some passengers na won say ndi edami na won ko station right but on one wo ho yen on one go fi takwade wo besena ko akra no okay nti say no yen share the security or the safety aspect of cars now omulodi or from the station now omulodi or yen name say accident bit me see anytime yeah enye assured this is a highway it is a cars no more bar full speed how do we ensure safety at that particular parking spot very good that's why I'm make sure with there wo magaita utum wama car biala new position na ojina no very good so total was inside 11 aha car bi alo bi sa ada do ko man kesima na da bibi otedam nti so roadside and say be what to cast or oye the muslim cars no we fit akrade wo ba se akọ akra no enwo na wo bomb yen no yeah nti ayan da man ayan su yinteu that's why we are fighting for that. So is this a permanent solution and I say in the future no ebehu another solution and yes car no be park oh well yen payumfo a what's here but because of a corner wa be yen nti njehu oba prepare the nice place was I then was I man na ye kitchen ho
Yeah. Is it confirmed from CCMA? Oh yeah. Until you was in Yabotel. Oh, Mama, time. Permanent in your yashe road now warrior no. Mo OBC. Near position nicely. Chairman Lee on the year station master ewo Pedu Takrade Cape Coast Takrade na Cape Coast Accra station ho on the station master ewo ho na ye Chairman Lee edi nkomo wie no na yensa kan a driver fo bi so a kamia say so mo fi Accra na so omo ba instead of saying come back station ho na omakọ park amat memufo esane from no omo park wo highway ni so ekwan no ho a ema timemufo no esi from eno na yehu ni say entwa yie anka wo so omo station ho na anka omo sane na say omo si passengers no nyina ne santi no ye ne a driver fo yi edi nkomo ebisa ho nsem ba kon mienu bi. I'm sure you observe there's a station but cars nbebe na woba had dey kwani hu ya na ya woba park na woma passengers Nissan abedintia mama I am main road there. Yeah, but there's a station and kebetumi akona passengers no Nissan. Na cars nya ntum nko station ho mo ye nti na had ya na ye gina. Okay, but didn't na so ntum nko station ho mani ni. Mama ho no sua. Okay, but in the meantime wo kai obetumu akọ ho ana. Obetumu akọ ho no sua yes no the cars egu ye premo kwan do doso. Ye doso say ye limba pa na ye tuoda nka hade kwan boy odu sometimes hade ye mama ye baby nko ode ekegina traffic na ase ebisu gina billboard na ase nti onu sua nti se obodu me create no wa big da ana ye beko nse hana ha ya onye bia mo make complaints a chairman paying for station was on some chairman and about response no what more. I mean more chakra nti hade no minim ha hade asam Benzinze nana kwame me meti pebi here we drive Pedi junction No paying you there one station no was be about planning or total filling station abanchim na zama chema mo zema ho anyi dey yan station anka say ye wodan ho na emom yan passengers no mo ti dey say woba dan ka cars one obo full station one na me pentam zodo course no basunko panu oban dam so a oma ihe na ewo station ho no yan ho chi yan wo nyebe bebre ho end of the month no ye boko minister ko tu iska ye be di say mo bi ba foko free a ye be den iska da koye ye ne ku che da maka we yentu nya ntino yan chairman ayen de chairman Lee wa ayen de station master wa hada ono friend pa ku car ko no onu we inside aba nti ya maka dan park wa ha nti a private car wo sisi ha na onye ihe ne car na nye because of yen nti na dan private car wo sisi ko ka ya ne car wo go inside aba nti so pe bi na onye eba wo lo wa ya ba ne ya na wa fine so wala kwanye emma na wa fine we offer one aba na tell you can no cars na o ha dey no o move fast so na one o inside na another bit what in there and you don't move fast you wo here station wo you wo bi wa abra dey wo before junction ha ka you the city cars no adosu see you ka park bi wa abra say mo wa abra I had no shorter and wa from wa abra we be gina asaha say mo wo asaha on kwanta ma be passengers so be akanipa be 2 and 3 na wa friend lo bra na bo so do ha na bo so do ha ntamla de ja passengers was passengers was set and michela na wa kasa na wo sinsan na wan ebukwan no bi bonyo ho diskan na for miskan mo de ntamla na ya bo so won mo so ha on ho ha ho am wetu we ko di bo juma all the na adwen dey kwan no mu na sese dem hihye ye was abe o ye safe ma I want drivers na nko ho na ba ba cars oni ni adokuru sisi anu e kwan ya wo twenti ode na minister papa yende yema yehu bebi akwan bafa na won create bebi a ebinya bebi o Essien amenya on ti na ma ye bible dey the crap share asiko na ye ko se ti mo nya mo bodo ai na ma se bisa so ya asiko fu na nsuban dem so ma ye no wan wa ha onda hade di bus stop bi awa na dodo na ha na ye se create na bus stop a obi asan efi Accra ba ha na ye san na at the same time so station no
ko roma we num pei no when you turn no police for no ba chew ntino me yegina ha ye san nimpa no nti dam na what okay na mo make complaints to mum paying for and abasam na wo kan hye oh ye make complain because why there ya boto there ha no we san nimpa da daw nti yan so ye ba na ya chode nti ye mi so obi asam there aha no abedi nti na san nimpa wan ye yi no ye make dem yi ni biara. But only me by address highways no enye safe say wo be park wo kwan no because e bi an say car say twetwam obi nnim ne ebesi ana woni menya oh mene ho ya adwene nti sisiala oso obohui ebotumi yum payimfu no wo hye ye mpayimfu nankasa nanka nkyerem bi wo wada mo say drivers ne wa enya mpayimfu enya driver mpayimfu na e wa han ehwema obi hu de me yakitikisi de no ofi de ne nansa driver nyim na me chere so woja ahoma Sidama police for waja huma 57 waja huma ya nko huma obo hu dem ye senior man nko obo hu dem ye senior man nso no mate funa waka mate funa wodi mate waka asne mu sorry ya adimpo ono no ma se nyim de your driver pin on kase because of your mate ni wo body nti no do onye wo ye ndie bi on samfata nti da na me nka nti wo ba chiwa won chiw te hu so wo me na huma nko ye de nko hu we hu do ye senior driver nti waka samtwe wo dem tei won ye ndam nti ode ye hwede DBL fu say time to time so bomo drive for ahoma nkoyi pa ampa DBL fu say time to time so bomo drive for ahoma nkoyi pa bomo he mulodi finkan merba mijina ha ami milodi finkan na merba mijina ha chama hu oba fine them guys our home oba fine them nti ode mo kwansi straight them some passengers so because you were even say even more work abrampo no sa abrafu ma or make sure to make it sound abra because you was station no ko abra am we hu there one station e boy abra for so aba ho but even still now one station I aso den they be am say drive for he aso ye den papa school for mum aso ye den dam drive for the aso ye den papa drive for aso ye den pa nti dam no there ye hwe na what they want can you want can that's could I be have a good afternoon watch our friend Afiba Coastal TV live watch a pedi and udi nkomo kakra kwan wo ha okay enti no ende mozi amba ha ni there ya observe there station wo ho but still na drivers funum wo free akra no worba wo park here dey ma passengers no san ye hunde onye safe but awa abasam na wo kan wo ye safe di ba na bus to bia ni bia nta ha no bus to for dey je to passengers mo ko station wo ho ana station wo no ho so station so cars yan yan tum ko nti kakada bitumi san on yesa mo ko station wo so na station e big station kitikiti bi otumo nti station so na wa catch one pen for the station is on one way one kana yanka but am so no the other cave na on heswa ntuntum ye some particular place we wutu wa nta wada unye some asas kasi bia o station ni bia boko ha no so nta cars na bia no butu wa ko e bia no wana adu no nko do o do catch one o de ye meeting e catch one bia ko do na anya ye same na ye that's okay nenima abusian for drivers omo wo pedu station hono na ye no mo ekodetwe enkomo no otimi se ye nyina ye wo asudi wo se ye se na be ya nyina ye ho beto ya na so se ye be safe ewo ekwan no ho ya to aka se bo no eso na Coastal TV Community Connect amane ebo na ye de ebramo na efiada edi animu ye de ye studio no kwa pro eho na ye ne omanfo ekwa akodi nkita ho na se ne da bia ye di nkan no ye di nkan ekoho ye kwosre kwan nkanka nananom esansa asase bia wowura ontimi nko obi fie na wa ankoye ne wope ni se ntino ye di nkan akọ efie ene nananom akotena ase ebisa se eye se ebetimi ede ye studio no akọ kwa pro ana so se adwen ana so se asemben na omo ka ewo saa anomotu ehu na amane ebo a yense ntwere ni Umar bin Abdallah ede brɛ no ebini
Ebada nanan master da wetu mwaji na wa wetu wo ya mabo afida nkoma ye ba bobo yen wa so osenda anamota oya kwa proman nanan kan wetu mwaji oya sonko se bibia yitumi ekwe te pepese yedure pere yi na natumi twon komo mebi se na na obagina wa wetu na doma yi wa kwa pro han wetu info da mebire na hina ya ko na fimba matage mezinachi na mo ata so ma hinwa ya hinwa pe ya menadum na wuzina nkasa nkasa Mazi Nana Kusiminsa the third. Then I am a boy feeder, Costa TV, Rabbi Bidju. Again, I will too, or you could, and she another. Yeah, Meduawa way too. Was then there. In Penny P said the more programming Kodo Umpotema. Oma in paying far. What can be your old woman? Woohoo. Programs are all community nim. Wo hu za osada wo ba obeye na wo hu za osada wa ka chiri so a order wa adwo na osada wo babeye nti mejitum because mampo motuma akade dem program obeye ye hina ye de hu behye o senda mbo bia wo hia na o twa de dem mo babeye okovara no yen so ye bobo mo akovara o senda ekroi ohia mboa manu sidem. Na bi so sire ehyepan na beni ama ekroi no dwumade pinyan adan gizide dem na ote ekroi ehyepan na beni nto ama esu akwan pinyan esikro ma na muntu nkada esu akwan esaha na emo yefan yan asasasam na yefan yan education na yefan human development se ka human development ma me patchen de mebunu bebre a o twa de nche woko school onam na university ha o twa de nche woko school ma wo hu de university ho da musu ko school drechi no onam de awofo binom wonpo wonwon hwe mba no onam school ha nkofo water na azinti mebunu bebre won pro boko school wo pro water na azin wunye skantam na emo awofo binom a wonwa be no wotum wo push won ba eko baby ayede bibi da minyi ho no obi ho hu bi da nto bayi no wa akosku no wa koku hu baby atpako no wo mpeyimfo se etena aban ho ayeda nsura aban wo hu university anto hu da o ye normal tento ma bebre na wonyu ambiri school na afiso yereka impuntu wo hena asasam wo onam de aban baji asasa ordinary to denti abibia no say investors wobada wobo abeye impuntujuma wo community no ma na wo hwede asase no nko lands commission no ebere da asase no ma wona wompere obeye djuma because wo pe asase a oko lands commission onu so ka ho ma development bebenu yeden onkodo wo community no. Ene na za otu markan e chere ye won sampi ye bonpo nti mabedem bia oyo tumfo ala ne pia fidia ye baba e kwa pro anopo no nsia zuko ye abedo ebien sepede etinkomo homa hen na oda kwa pro no ye mpanyufo assembly member unit committee fia yo bizin koma bomazinara na fo wo fidi foto ye Costa TV oyo tumfo ala ne pia abetin sampa bobo am nkuranhye etuma akodo. Nemom no anamontu a etese no yentimi ntu abra yebeyi assemblyman Essien ni senti na assemblyman John Kelson Mensa yene no etwetwe enkomo yensa kan honorable assembly member ohwe oye science na kwapro electric area mo ti biara no yene bobo nkomo na the omu no na wadeneti honorable mo akwa aba wodi mahenwa ya henwa minia aponu mi yade ya meza ache honorable within na electric area oteden mezine ye honorable John Kelson Mensa assembly member kwapro UCC new site electoral area nti damana oti honorable UCC kwapro electoral area ebe ya assembly member nhwahin o de kana mada wase na mechia etifa wurite hien na ahwefa wohwe hien nyinara adam brebisa no mabaya assembly member oye memfi awotwe na mewuremi me second term na mabaya assembly man no so no nyame na adom ekromafo no odzikan no wohwe
ndwuma mariye anada mbwaza mobon okrum ho ana wodi yime de mobons na mohwe kro no do onye akotocher no UCC meye dwuma mfiane no twem no nwaso wasama ma akwenya de mensan na montuer medwuma na mariye no do nsi mebaye asame member ne ze mfia wo hwenyiza muwoma medzi twe nti no onya bandama ozikan ye bo hwe nwumasua wo oye UCC Kwapro Electoral Area. Fiti Totafi wa nursery basic JSS otenan wa. And okwanya menyimi odi kanamada wase urban education anade enwomasua ho a Kwapro yekoyinenyim osande ebekrum ha na abana nkasa wo ye nursery wo ha ye wo primary wo ha ye wo JHS wo ha ena afi eba na ankwankroso atetu school no bi wo ha no so ye wo nursery ye wo KG ye wo primary na GHS a na nyinara no owo krom ha ntimiza akohwe school akromaze oba na nwomasua ye koyina nyima pa ene ho da bi no so abomazna ho so wewie a wakoye secondary schools ewo enchanchen binum wo university siara binum ewie university wo ye hono dwuma wankasa wo bobu hono dwuma binum so wetu kona wa amanaze nti abana Kwapro adu enwomasua papa no anye dwumasua za ye koyim ye kunenyin papa ye fan apometen mecha health center ana chips compound ana hospital ana clinic Kwapro di otedem no kwanya menyimi mu niam da ase Kwapro dem America no ye kunyin mu nzama bebre mu se itu kwanacher na yer kan bibia hwen ye bayro ye botirimaka na no kwoto do so na ebekroma no so ebu hon dem ye kan so ye no kwar Kwapro bobo aze no na ye wo chip compound nti chip compound no ono wa kwen kwakra mpo ye bakare no ye clinic na oye nyame ya adoma abrofo bi wo baya oboboy afi abano be no obaye na chip compound bi sibi ka ho sesere ye baye mfi bie nze kwe ba asan nyame na adom onam mbozembo a oye hospital adwuma ye fo no wo bone nti we pejo ma sesere wa baye health center nyame na adom health center na ye adwuma nya no kwado hezi ye bakade wonye ehuna obobo aze ahyasen wonye wo si ampre yankasa oncher ibiara last week ye oye health center community meeting ye cry no na was about the born was about the afi we grade hono oye last year we grade oye health center or Cape Coast nyinara no oye yan enkwado he no ehwanyiza wezikan wo oban apomezan na hwe wane nyama no tutue na azen yara ehwan na wezikan aba ma hon about the bo oye certificate out them no nse oban apomezan za mukrom haze wo bo adwuma papa wo bo adwuma eti ya hwe no once mecha sanitation ayimfa no wutu wuragu na aba nkwa na wofado na wokwura ye wo bibit there community public toilet no one say na no akwan oteda wo Kwapro oni amda wase Kwapro magizire se awa etahwe television na de it's a radio no it's emmenzi anade na kwesimen so today ba so ye uzikro no it's nenze ye bo mazna de Kwapro baye eba Cape Coast obaye one of the best community numu it's opa nti menye na ya bo mazna de ye ba fada makwana do bebe ye gu hine wura no efa akotache de makwanya yi ginri efa hene se benkum ye akotache na akwantem pone bi de ho ne nkyene pe eho na ye gu hine wura na enkano no na nkrofutu ahwe ho ntem mona kase bi abada ho a eho na ye gu hine wura zigu nti kroma ya announcement a obia bebi eti biara ho na ezuwura ezeko ya afo bi atena ho a ekugu wura obaje osempo na ededama am yetun de bi siesie ho yetun ya ho ato se efo kroma menyor kese yare ehwe meben komoda ebo na basket bi no osensan light pole ho bebre ze yaye de enamroko say ye kromayi say ye hoho na say to nsu eto biscuit eto bibi na eriza enkeje ma to fo me kroma say no ode doto basket num nyankasa so ya afo bia ochima krom anapa biara no yiyi dem ruo ni hiaza ko border do na yetua na ka nti once ye no ye ze be dey senyu do dey ye pede okori ye go kroma pa na yitu ya ba ye mpre ba te ya ba nka Kwapro nti damana oyi kroma ha ne hyehye no se afi urban public toilet so a ehwe menyim tensendu ya na ya wo oye hwitumi bi wo ha nyame na adom so ye kuyirenyim NGOs bi bobo hen ma no so yinya oye water closet 20 seater mesafo edu na menyimfo so edu no so no se ne nkyene ho yare a no so obi tena ho a ohwe me bibia kwore fefe dama nti oba ne yikroma da ahodidzi hoze ye kuyirenyim pa
Eti yebisa ebeye assembly member wo kwapro UCC New Site electoral area. Wo washebo washase fihen na okwahen didibo wi hen. Se eba kwapro UCC New Site electoral area na mesha so ha onyemo bokwa koduru science market no. Science market no nti new site ren na dikesi code ren na kamo ho dikesi amin oye UCC credit union na oye hian boundary na afi FM be nkum so kodu akotachir dikesi oye mortuary eho no oye stadium hian boundary yen menya abrofo hian boundary akotachir kuro no kama electoral area ho yenye kakomodo so na ho so yenwo no bɔhye afi ekuwo yim so am yenye anka fro so bɔhye nsi etraka komo na ne so nkɔfotete ho a no so wo me electoral area kuduru anka for ehyedo nsi micro no dem no nsi ba kana eba kwa pro a ɔhye nkro bata bebre won finfin nsi dem na ɔte Eti sesere abado party na ye wesu akwana ɔma kwa pro kro another UCC New Site kwa pro electoral area ontum nkonem esu akwan bempa na hawa wofom onye oben munia asorba asama kapade oya asam kase o oya asam kase o sande kwa prokro obada ha mfimanyimi osopa na okoduru brebia abana bade orbaje ikrowi hina asasen yina amamoma apiosika kokwa do akotachire kakomodo oja asasen yana odaye oye University of Africa na okuduru baby no obande University of Africa na babadra ano butu community sin na ifia na waro setting no baby na afi we use no that education yen payfo one day education no chiro oboboa ma Ghana wide and we tumpon na keep zu tumpon nti waji tum wadi asase na wadi ma aban na munua menkasa mon waro no iya akoda afi University of Africa na amado obeye University of Cape Coast oduru baby no afi okabande ikrono rinyin osana abane ntum na wentu ho na mfi ho UCC so orinyin dam not na ono wom yenhwe na yenkyerahye ama yetum na yenye baby a kwa prowiziza na wisi ho na dana wo pe development obukokudu University of so wo baby du na yehu de asomdwe iyedan ewo ho yi kodwa fi bebre abibiara ebatai mo de eko na kasa mentem wanse na den bubu okore bebre na water fence wall ne nyina kodwa yi ho de o ma so bi fi bebi na obotukoi do ye fe odeye nso operoba ye mponto wo ha o se na eko a wan roko na asas na wan register wo university ne zinumenti obiara ntumi ye development wo ha so bi by development just a chede na kasa de tiri from baby na okwohwe asase no aze den oze nti iya baye siwa akona kasa o man kofo ntum na wanyam mpuntu dwuma ana de wombe factory biara wo kroma ha osan asase sama yenye aban ana de university fu yenye ho no won ono ho na baye mfi anani bayan fianene ena afi yisin afiji abaniji tumede obohwe no wam head common boundary insi utu nkrofofi Accra wabaka ye Central Regional Lands Commission ho ma yehwe woyin payinfo UCC for communities ni ayehye yeji tum de yenye common boundary inta abandon payinfo be no ye meet series of meetings tuadwa ye proposal bebre yezakwai afi ebusunya yetena ase ma payinfo no be with the drone would twa asase ni nyina 7 square miles would twa ni nyina afi wo wi no hunu de ma community work and owom we send ikru no ore yakase ikru no ore empanyfo so say ikru si wan ne posuban so yeden osim oyeden no hina otukru ma awa baja asase won hwan na sasen anede na hemfien ontum no register we see visa asase do yet asa onyeye nso akabane de wajitum na yebaye wo fry drone we no afi wo pay wo ma service ye kwa around ye pay ye fe bebe de boundaries ne bafa ye pay sasada ma ye we sisi pillars why document ye ma obaya aban foforo nkaba anede visa foforo ma ba anede pay ne biem kaba ombando asemo ada why na mentas nso wonhwe han what's the way a memorandum of understanding no that one obiara asan ma obaya okine pani biara ba no oboto a wo hu ampa obiara ta asomdwem why has na ewi afi university for say na hayen enya na ye kom ye so ye sign on den onyeye afi watam oye lands commissioner la ohwe ma woye new demarcation onye state attorney what one court
the washroom why a new demarcation where you want to say if you want to save as I say so anya was a ban or budget or that more gina ye school or do nti onya was or ya ban asasa nti abana no jazz no we hu de nyu here de kroniriyin nti memfo krona azama so menye baby memfa man ni krono nkatena oyaza oto asom nti afi one signing no de yutan man afi yasne ke champagne a oda ye hunu hye nyina ma ogodo a wutan ma wahwe kono ba fa obasan memela no ma fa understand nti monua say bisa nsem o ye esu akwana kasapa oda nyina nyim ono hina asasama ontum no nkwalance ma so bi ba ye factory ane de obaye mpontudwuma bi a ontum na ombaye osane obiara obaye bibien oda na nkata ye den oye dwuma nti ono esu akwana kasa owo ha zoto de bien yebon de akwantapono oda mense benkomodu okwa ankafor bridge no bui orokwa 6 years in Assemblyman John Kelson Mensa na semisu na yebegina na yede morning mix kase bono yede CSA sanem din kankan no ya hyehye dwumade bebre a yede bro na ye twaye ho na yakwa aba nti bomoden se oni yebetena na wonsesa wo TV channel ana se wo station no ye kwa aba sese a Mido, Gana Biana. Ah, for you have a bit soon every time upon I just a baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankana wa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who I got? We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Action in Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu Sama offer Capos, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby on the Yedin in Fubana Wetnasi. We are no what the money. Or your one and Asadi, Dozin Puntu Baba Capos. One and Asadi, Dozin Puntu Baba Central Region. One and Asadi,
so ɔdze mpuntu ɔdze baba Ghana nyinara mpuntu sama ɔfa Cape Coast beebi a wobia mpuntu sama ɔfa ɔyɛ hɔn na asade dɛ ɔsade ɔdze mpuntu ɔdze ba beebi a ɛwɔ eyi ɛna pii ɛna yɛbɛtena ase mɛmɛ nda no biara live ɛwɔ Coastal TV your own face your own voice no me yesi machara yesi macharo mewo mewe fiti tanya fawuti yesi mi atu me